Butandu eyita abantu mukaaga eyaba ruguuto rwa Mbarara kuza Ishaka wahingura town ya Kabohe hihi n'ekanisa ya Breakthrough Bethel Ministries International aho bengi barikumanya nka Rusharara aha kanisa ya Reverend Gooden Karuhanga aho motoka y'ekika kya Fielder registration number UA rushaje 2 Kashare DL ahari shaha emwe n'ecweka z'akasheshe kerizoba yatomera abantu baruga overnight kushaba bakaferaho nyemerera hariya kuza kulanzya ndeba yatera omuntu nyirukanga ninyi n'abantu nashanga abantu bona bariko bemerera bakakushaba nkananye makono wakagali tuma waha tubaleba bali kubiyawo bali kubwenda bamwe babataka fili oko yabatera kureba kitindi hatukuyaheze mutwegwa mukonka bakama abaruga mutina manyoka abatwala kutwafata rights yani yiruka munonga yahikaneheta line yito itwaturimu abuko yeyine speed hatukuyaza kwe controllinga kwanga kutero lya musigazi hati yashanga yamutire hati nikoga keke korachi ekehindra kuza kuzomunguto konka yashanga itachibasa korachi kwehindura yonke motoka abayereberana gabo butandegera kubaho bashobora ku motoka ija speed ya mani etyo ekataho mbantu speed yaba ya speed kuruka kuri yo luguru ya murema oke motoka yacu ke ya speed moroga kumata ku controlling yaba ya speed munonga yaba ya speed munonga kano arabijana tukisiba oka yagisiba yarema kandi yagicontrolling yarema ya speed ya mani bra control etomero kubanza etomero chiwaya chamasanyarazi ari chigamane chikondo chikuba chikwase chite chikondo supporta nko kutana cyaho kubanza mpaka kisya abantu mukaga nikigambwa ngo abantu abatomerwa babantu baruga kushaba ahakereziya hamwe n'ahakanisa ya Breakthrough Bethel Ministries International ekire cyawusheshera izoba ne ababana abafuna accident kubwo overnight twakiza nangwa nanikaho misho emotoka iza speed ne basako yaruzinga nga control babiri nabakuriya ndijana wacu zanu babuna amaliza ko kakatubera kakwa kasese bambaruka kushabo akarushara bariraka awaka polisi eriyo necyondoza ecyarugiraho butandeji kandi we owabavugire n'ubwahati akiburize kirari abafero mu butandeji bamanywanka ko mu Chadenavensi w'emyaka 87 kuruga Kitete ko Businge Generosa w'emyaka 69 hamwe na Mpereza Precious w'emyaka 12 barukuruga Nyakishebeya ko mcha Edita w'emyaka 20 kuruga Rushoroza ya kabiri Asimwe Harriet w'emyaka 57 kuruga muri Kamabare hamwe na Namara Grace w'emyaka 27 kuruga Nyakatoma ibyaro byona ebirikushangwa mu wade ya Nyarwenshama kandi emibiri yabo yatarwa mu Kabafu arakabohere center ya Kana abatungo buhuta n'emyaka 13 batwarwa hirwaro ya BMC omuri Kabohe kubasa kufuna obujanjabi omubwire butari kurenga kwezi kumwe ejene butandu ya kashatu aharugoto rwa Mbarara Ishaka eri kwita abantu amakuru aga gashakwa Gerard Tugume omurishema